ผู้สปีกเกอร์ทุดิกที่จะทุดิกินกัลเซล่าทุดิกตักสอยวางอ่ะโลลังนัดขจูกันตีตัวนี้โลวังผู้สปีกเกอร์ทุดิกันสอยวางตุเตตาเงตุเตเงรูสัก responsible government ani lo mi tungai ru sak chu mi pui ayo an ya so an lo atatoni responsible government an lingam lo mi सरकार में साबत अनिया कन रूल नहीं चुचु दो तनी लो असोई लो थे लो बनी चुतियां चु ओम तो लो से कन दुआ चन चु वर्क ऑर्डर ओम लो न थोते who speaker July chu ni ka zo na lai ta ka chu responsible government mo unlock to chuang sarkar in lei ba rule ti ve mai sedangin MNA sarkar pon kan ma sarkar lei ba tam ta kan choma Congress lei ba kan tingai lo hei hi kal phung lo ania mi pui te khiat tura felbik thabik danglambik ni tuma ma mi te he ta rana soifo hi kal phung thar thalo takani mo kan for awangin pu speaker kan mami te ki nok khakan thian chhoze la ni an mo zong zong nen khang kan thur niผู้สปีกเกอร์คนนี้ดินกันรูสักขันติข้าตุเตงามอรูสักเลยผู้สปีกเกอร์ทุดิกที่จะทุดิกินกัลเซล่าทุดิกตักสอยวางอ่ะโลลังนัดขจูกันตีตัวนี้โลวังผู้สปีกเกอร์ทุดิกันสอยวางตุเตตาเงตุเตเงรูสักresponsible government ani lo mi tungai ru sak chu mi pui ayo an ya so an lo atatoni responsible government an lingam lo mi pu speaker kan member thar kan senior member le kan leader of opposition hi ma ni tang to khan tu so min chu an ding rol thina Dolian party chunga loin beisela hela eleze ison in elo sela trying to fear February ni somni pali sang ni somni le paruk assembly budget session nilina zona le chana hun kan ngai tha in kan en howanga kan rek ho tura ngai la acha anga ti chuan heta zona le chana mi puina kan hriat ba ka hi video kha kan siam chun jom le don ni ti ho ta ila acha bokangai tu chon ngai thla pe ngal mol mol mayang who speaker kolome DPNA Minister Zong Tak Sanatana Kazona Techu Yang Tian Ye Ena Mizoram Surkara Mizoram Civil Service Junior Grade Post Siang Zange Dina Tuna Yang Zange Luaka Ani Sina Post Work Yang Zange Dina District Headquarter Deputy Commissioner Office hian gazetted post sanction engza nge engtenge ikhani e ole chang turin DPNA chang tu minister zong tak puke sabang lo somu who speaker member zom takte uvel zai thanza male lieutenant colonel clement lal ming thangale uzeze lal pek luwa te zona chan na chu hetiang hene na Mizoram sarkara Mizoram civil service junior grade post engzat nge ti chan na chu Mizoram sarkara Mizoram civil service junior grade post somriat pahni bina tuna engzan nge luak kha ani tuna hian post somnga luak kha ani post ruak engzan nge chu post ruak somthum pahnia nia dina district headquarters deputy commissioner office hian gazetted post sanction engzan nge ti chan na chu gazetted post sanction za pahni ti ania zona ina hi atoi lena chana thui khop maya engtenge ania ka chiar chok vek mai do ne mi pu speaker nge kan ngai dan le
ngay totalin kan share mai ang totalin Oh. di mai DCI Zol Office DC Office I Zola hian Gazetted Post som pakua oma DC Office Lungleya som oma DC Office Longtlaya pakua DC Office Saiha pakua DC Office Kolosi pakua DC Office Serchi pariat DC Office Mamita Pariat, DC Office Sampaya Pakua, DC Office Saituala Pasari, DC Office Kozola Pasari Le, DC Office Nathiala Pasari Te, Ani ta khan zo bel na lu ma khanin MCS post ru khal tam hle me za somret le patnia khanin somnga no khani aru kha somthum le patni lai lo ma MCS lak le na hun tur te pom tur ngai na sarkar hianin sumle pai nei le nei lo de po hi apoi mo me hello mo mai zo bela zo turi member zo ta pu Lieutenant Colonel Clement Lal Ming Thang lo so ma speaker kalome ka zobel na minister zom takina min chantura ka zobel na chu pakhat na MCS post jong sum hi avaining zat nge tile junior grade atanga super time a theng hianin post engzat nge tile lua zat le post ruak zat mim shil them ti ania panina chuan officer de transfer le posting atan hian ekte funge man ani ti ania pathumna aikal lak khat ti ani nuwa hianin report a hian lala cheu hian ti nia report hi thina hi adikrengem in aikal la engzat nge sarkarin aman chua te chu an chunga enge action ala ti ania tina palina chuan district headquarters district organizer anti te heng disaster chungchanga rim taka thokho te hi hemia changa anni hoina an point hian kumnga atana anni hi contract basis alak nia hriatania anni hi tuna hianin kan hriatanin kum sarite athente chu kum somte regularize lovin rim takin an thokan thorim zia hi hei khwarial chet alo thlen hianin kan hria ani ho hi tuna hei kema bial champhai district ne apo khianin kan district organizer khi kum sari thokme mek to tuna hianin ani ho regularized tura ro manna omem ti ha ka zona to berani klome le zo bela zo turi member zo ta pu ke sha mai lo so ma speaker klome han Mr. Zom takin MCS post som thumpa ni ala ruaka tia hi fill up le thoi an yang em chu pakhat na ni ta sala apan hina tun hain DC office se ha ale ajol DC office a la kher clock ti le lusai clock ti post om china a thok tu ta kan pension vele mi post pani ti bo ani ma hi nga retain le theng em apui mani le kher klak ti le lusai klak ti himo so sarkar ti bulu hamse an mi khium lo poina postal sela dale dan theng em ti ha ka zona ni ma thing am open post le zo bela zo turin pu ke lal dong liana member zo ta lo so ma who speaker kolome DPNR chang tu chanatan ka zo be na chu pakhat na tun naya MPSC nuaya combined committee of exam results chuak to no result ti dang lam ta kha eng wanga ti dang lam nge ni apan hi na MPSC hi secretary pui tling qualify an reng chunga eng wanga tu thlenga da lo nge ni da tum na omem
Post Speaker Kalome. Le thiang a chang turin DPNR chang tu minister puke sab na so mang. Who's speaker? Ano nung lama trong khan han chang don ila. Tu real bill. Book a hotel now and get 10% off. Trip.com map recommendations make it easy to find your ideal hotel. MPSC hi qualify han chang don ila. Tu real bill tu zom tak puke lal dong lian zona. Ano nung berakha han zot non le se ka du dewa chan chu MPSC hi qualify ti to pa. MPC la ya kha a enge nia qualify la ya kha. MPSC Sorry. Post Speaker. MPSC hi secretary puitling qualify. secretary mo. Oh, secretary qualify anom reng chunga ti kha. Who's speaker? MPSC secretary hi MCS post ni China. Tun na hian ai post atana hanrotte ngotania. Amara chu DOTP lam hian menlo kom saklem lova. Chu wangin tun thlengin tuna MCS ina an lu hian qualified in an lu tina ni then tipabial nilo MPSC combined result tun naya chua to nuwa hanti dang lam le omahi enge ne chan ti khania hei hi MPSC a kan zo le phot lo chuanin han chan mai hlei the ni lova chu wangin member zom takin lo hrethiam sela ziakin kan chang mai don ne tin tipabial tu zom tak pusha mo zona MCS post som thum pani palak kati sol pak khong ai min lo ngai dam sela balak bial tu zom tak pusha mo zona MCS post som thum pani fill up tum da omem post ruak hi ti kha fill up tum na oma tuna hian fill up hanti lem avaya fill up tum maila la theiri lova ata tolen tuna hianin enge mozat han da tur po pe ani thokhat towa ten kum thar zela po chunjom zelan liang chu ten sia hale aizol DC officer lakher club lelisai club ti kha clark ti kha zia diram chana ni tlat maya ni ram chana ni sia lova khongai min lo fetiam sela acha ange then champhai south bial tu zampak uklemena zona nung berkha district organizer DMR mi te kumnga atan kontraka roi te hi tinghe tumna omem tiania he hi kontraka roi ania DMR department chana ni tat mai boka wangen DPNR lamtan chuan han chan thut mai arem chang lova memberen tha tula ti chuan ziakin chan mindam ti saksala lom khopang this is Sampai South BL2 Puklemen Lalming Thanga zona MCS post zong hi engzat nge junior grade atanga super time thengin post omzat luazat le post rock zat ti kha tiang hen han chang don ila MCS post hi zani somnga pakhat oma tin grade ranga post omzat le luazat che hetiang heni super time post lia oma alo tu panga anom super time bia post kwa oma alo tu som pa ni anom selection grade post som ni palia oma lo tu som thum pasari anom ZZ
pos som li pasari oma lo tu som nga pakhat anom senior grade ta pos som riat panga oma lo tu som nga pasari an oma pos rok som ni pariat a om junior grade ta pos som riat pahni a oma pos som nga lu ania pos rok som thum pahni a oma chuan ni china kan tarlan ang khan a total chu pos som zong zong zani som nga pakhat ania lu za chu zani som pahni ania pos rok ki som thum pakwa oma zo na Speaker, point of clarification. Kan zo sian kha kan dipendent minister head sak ta wing ka hria super time a post pali a oma pangai den luat tak kha enge omzia hi engwange ka zo te Pak pokron zot lo la. en tirnan great sang lama te pos omzat ayatam lo tu te an lo om kha ni e amak ang renga mi an service to chuan kai theina tur pos alo om ve chuan an kai san khangai tamai thina tin sarkar dana ke dar posi mi in deputation a chua san chuan a chua san ke dar pos ruak kha midangin officiating promotion mangin an lo luat theita a ke dar posan kal khan super time e an ni thosia an kal san posa khan officiating in midang an lo lut ta thina chu tiang chu he ta selection grade thleng khan a om ta vek me ni chu wangin sarkar chunga efficiency zon nan deputation kal te lo tu la chunga chuanin tikhanin kan te nge ni officiating in yan luata alua tu le akal san tu te kha chiar tel ve kan ngai wangin pos ruak aya tam kha greta khanan lom ta ni e ku speaker chiang mo chiang view e lo mo me tin zona dang puklemena zona officer te transfer and posting atan engte funge manani kha harviau maya tiang hen han chang don ta ila civil service bi ka chuan an omna tu department amilin an thiam na te an experience nei te post an lo chel to te promotion an lo mu dan te an mu zin dan le an mu khat dan te ngai tu avekania chung piala ma chuan humanitarian ground na la om le a officer te khisel na dim do yang ai chang te lo oma ten khang officer te an kop pui an chung te lam nai takan en kol te har sar na tok ten lo om ve boka chung rang chu ngai tu en posting hi siam thin ania tun naya DPN AR ina kan ngai tu ana lian takamin hroi tu chu kan thiam na mun taka in chhor right man at the right post ti hi min hroi tu lian pui ani e tin puklemena zona pakhat ai kala khapnuwa laru an renga soi hi adikem ai kala engza nge sarkar ena man chua te chu eng tin nge a hrem ti kha department chunga ai kal omle omlo hi a concern secretary head of department le a controlling authority te mo phur ania report dik takan pek angai thina ai kal lak wang hian sarkarin athok tu hi mi somthum pasari a hem to ane chung zinga somni pakua chu an service ti to ania mi pariat te chu minor punishment pe kan ni a tin
an PAR an ACR ate zialan ania an service relatana poi thei ani chang ki mem o department sang khem nan to dan te po hi ziak kan ne ya ma se min zo theng lo de win ka ria ka chu kan sei lo mai ne chu speaker me chan the naman Hello, sa to na start question number som luk le pat ni na kan kalang zop turin member zom tak pu lo chuan thang lo so bang Speaker, start question som luk le pahina. Minister Zom tak DP an AR chang tu ina chan turin teng te hi ka zote. Sarkar masa a sarkar hathok promotion tang khang om thin kha. Tun sarkar a hian al om zelem bina om lo ta se mi engza din nge promotion muto ti ani e le chang turin Department of Personnel and Administrative Reforms chang tu pu ke sab dang lo so ma pu speaker Aizol South 3 South 2 BL2 pulal chuan thanga zo na a chan na chu hetiang he ni ena sarkar masa a sarkar hathok promotion tangkhang om thin kha tun sarkar a hian ala om zelem ti chan na tan tun sarkar a promotion tangkhang report don a om lo ti ania tin bina om lo ta se mi engza ti nge promotion muto ti chan na chu tun sarkar ZPM ministry function tran atanga nisom thani sang ni som ni paruk kheng hian mi sang ni zaruk somli pariatin promotion an muto yani ale zo bel zo turin na zo na nei tu pu lo chuan thang lo so ma Speaker ka zobel na pakhat na Triple SB thot thole tumna omem MPSC conduct ni lo recruitment a merit diktak zom ani em zobel na panina district deputy commissioner a mizo tong thiam lo an om hian an district mi puiten hasana an tok he asiat ania trong thiam ngei da thei ni se a thazok lo mo zobel na pathum na IAS career post ni si IAS ni lowin an lua mek post engzat nge om eng post enge achan ye ni zo bel zo turin member zom tak pu a rom hing lian lo so ma Pu speaker kalome pu speaker DPNAR minister zom tak chana tan ka zo te nu chu hi ni sarkar na thok then khat service rules siam dang lam sak awanga promotion ve mai tura in ngai har sak na to pha ta an omem anom chuan a zel lo nan service rules emo sarkar OM emo siam that tumna a omem ne zo bel zo turin member zom tak pu je lal pek luai lo so ma Speaker kalome DPNR changtu minister min chana ta na ka zo na chu central sponsor scheme CSS noi roi te hi sang ni le som ni panga sang ni som ni pharuk financial year chung khan da nge omem ingzat nge da nge an ni to ile CSS noi thok te da nge na tan eng te phung nge manani ye ni le a thea chang turin kan minister zom tak DPNR chang tu pu ke sab dang lo so ma
ผู้ speaker orang bial tu zaum tak puar rohing liana zo nakha sarkar thok then khat service rules siam danglam wanga promotion azo na takakha khongain han repeat Who speaker promotion ve mai tura in ngai hundanga promotion chin anga katinga kal tura in ngai amaro chu service rules siam danglam ta ka wanga promotion thei talung ang chi khan omemผู้ speaker ชุดเตียงตะกาสิบเจียร์เลยกิลขอร์จอนนะชูหันชานไหมฮาร์วิวไหมกันเราเอ็นฟียงเงส่วนเมมเบอร์ของไอ้ตะเกนมันลงง่ายจังเสละอันเง Who speaker ka zia ka min chan don chuan apa ni na po kha min chang tel sak thei nga la ngem zia kin a zo na chhong a kha an chuan service rule semo office memorandum om emo siam that tum na omem ti la ya kha oleผู้ speaker zia kin apa ni hian chan kan tum don niaผู้ speaker Sauti pui bial tu pu zezelal pek lo zo na centrally sponsored scheme nuaya roi te hi kum sang ni som ni panga som ni paruk financial year chung khan da nge an omem engzan nge da nge an ni to ti ania hemi chung hian sang ni som ni pangat som ni paruk chung hian mi som thum pahni da nge an ni in chin che ania tin da nge tur chuan department atangin proposal DPNAR le finance department a thelu angai thin ani tin zona pa ni na CSS nuaya thokte da nge na atan engte funge manani hei hi achana athui deuh lek theyanga heng a nuaya DPAR in lekha ati chu mang te hian te fung siam ania chu sang ni som ni pali Zun ni som pariat khan DPNAR in OM achua chata chuan regularization te fung tarlan ania ten sang ni som ni pali tho October ni som ni pakhat khan OM dang achuak le a chata chuan kan OM masakha a critical lutuk de ve ti in tlema han siam rem nem deuh lek dan bo chesi lova siam nem deuh lek ania a chip cher su thui takania bana hian sei sen ani lovanga ten sang ni som ni panga November li khan chu aya la nem le zol chuan siam that le ania CSS hote hi tun pa chuanin asoma kan som lu ten lo ni an senior to ema wangle an hun laya kan lak dan alo ol sam ema wanga tuna strict taka hanti hi leinat na chen tam taka oma danin huam chi alo ma sela phal chi alo ma sela an kongson shram dan hi sarkarin angai to ti chuan lak lu thei dan shram dan bo chesi lova han koi nem dan kha department point azong na sa le thum ngot hetiang hianin te fung alo siam nem sak to chu tiang mang chuanin tuna hianin kan soitak ang khanen mi som thum patni te chu da nge an ni to ani lo me telehan tlajep lokang kan minister te hi zo na a chhong thei me a department
chan che lo ma sela zona le chan na an zona ron zo te hiam bula thu te hian no zia pui thin ta ula chu party khat ni na tran ho na tho ho na thatak te pon ning ti kha an lo zep dok te ang nhà kan soi phô chi nangin zo bel na te hi nó khác mình sang lầu rất mấy ole minister zo ta khan la chat hi chu ku speaker min lo ngai dam sela zo na nei tu zo na kha kan lo chin chia sin dewa tin ani he SSB MSSSB ti turani karenga thar thole tumna mem ti kha tin MPSC conduct nilo recruitment merit dik takin zomani em tinen khan han chang kop don ta ila MSSB thar thole tumna aumlo tuna hian MPSC hian group B nan gazette le achung lam recruitment a khoya department hian group C le group D recruitment a khoi thunga department hian sarkarin in kai khroina ne the Mizoram direct recruitment conduct of examination guidelines sang ni som pariat an zom ngei turani tiania an zom ngei bokin an ria ani heng zong zong hi chu DPNR tan chuan vakhiat vexen chu ni hau lova ten nikum December sang ni som ni panga tang khan department in recruitment atia po question set to MPSC kuta ada to a chu chuan atifel le in ria ane ten district deputy commissioner Mizo Tong Thiam Lo an hian an district bepuiten har satna an tok le khiatania Mizo Tong Thiam tir ngei Mizo Tong Thiam ngei da ni se tinin ka sia a hemi chungchang hi DPNR hian an soi photo a ten district bepuite hian rotna tam tak an neya har satna te po an nei mek ni in an sia a hey state lian India rama po hianen state lian then khat hi chuanin an kadar posa kai san na tur examination anti hianen mundangami te promotion exam an puat sai don hianen local language an thiamem ti hi an lo test china ne keni hianen separate kadar kan la nei lo chung hian he kalphung hi zom ve a tha om mange o ti ngai dan a om me ka hey IAS junior ti ila IAS officer te state danga tangin an lo kala atlang puin district exposure an lo duwa mi puite ngenga na tho an lo duwa chu chuan promotion ta na poimo thina chu wangin district DC han ni te ani lo pon DC office han tho te hi an ron dil ngoi thina an tan a tangkaya an career tan an service tan a poimo tlata tinani chung chu engemaw chen chu lo ngai poimo lo thei an ni lova amai ro chu service officer te ngai poimo awanga mi puinan tor kha arem chang loven sarkarin asia a department DPNAR chuan tun china chuan namdang tual chung tong shelo district administration office tir ngot hi a thalawani hi district office an duani chuan Mizo Tong eng level chinemo bituk nein thiam tir masak ni sela ti ruaman na a mekane chu ti hlotlin ngei po tum ani a Mizo Tong thiam du lo zir pe lo emo an ni chuan district lama kan in tir bik to lo mai aniang chu ti ngai dan tu na hian a oma
ti pui tlin ngai po tu mani e kan ome Tila kan tlazap nok ta ila kung lela ma chon ahara sa don view maya voi khat ma mizo atong lam mangai lo langai thangai lo ta na mizo tong thim tur hain be se na te kha om don ani hei chu central lamina an order chu turte a chuwa wanga akadara anon kalthina wang ron omani wangin keni set dina kan lo ti mut kha central lam pang hi man ngai tim no view mai nga ti te po chu lan thei thoni asu mini roller chu an kadara zir khan tong mi puite ne na na ko on ta na thil kan poni ti chu set thei don view bok khazia kin kan pe don ya ti thei zel mai te kha lo mom khop maya la hianin member te kan set thiam tlan angai ni tin hei vein hianin aikal kan om deuh man chu ka te pura ba ro moi te hi roi te hi ka register hana present chat maya ange ni om zia page ka she ho lo wa ba lo chu kan chiar lawang le zo start question number sabro le pathum na zo tur hian pura ba ro moi roi te ti ni a ma ro chu kan house kan in shet ti rang khan voin hian kan zinga om lo wa a zo turin leader of opposition pural chanda maral te hi min lo sia sakdonia tia min ro sila chuan start question number somok le pathum na zo turin leader of opposition pural chanda maral te lo somang Speaker, star question somruk le pathum na finance sang tu min chana tan tun ngai ni som pani January sang ni som ni paruk mai khan chief minister finance minister ni bokin sarkar lo omle tur leiba tu chia kan tum ve lo tin asoya he sarkar hian sumpu ka war le chung hian leiba nei login engtin nge in siamatum ti zote le chang turin finance department chang tu chief minister ni mo pulal lo amalo soma Speaker chana chu sarkarin leiba nutsia atum lo ti hi sumpuk leiba borrowing rule bang outstanding debt soina ani lova kan nunga mi te rule tura thil lo leibat emo sum om si lo na lo in tho tir veringot emo wanga basiam chop committed liability soina ani a heng leiba committed liabilities siam tu tam tak chu budget provision om si lova supply order issue te work order pek te ani bera heng te tun sarkar chuan pumpel atumani le zo bel na zo turin zo tu pulal sanamaral te member zo ta lo soma speaker không ai lokin a zo na nei tu ten om lo hi chuan zo bel na hi a om lo thin khan ka hria a enge ni kalai khan khalai khanin lo kan sei fia lo kan khoi mi lo se thiam la ni minister an om lo chuan zo bel na hilak ani lo ba a chana chu zo bel sang tu minister la sang tu ran om lo thina wang khan ti ani a I zo tu an om lo chuan ti hi a om chia lem lo wa he to speak as discussion dewani a no chu kan member ten sia du zo tu kan om chuan voina zo tu po chua balot la zo tu om lo ma se ai o fel takin sia tin nen om tho wangin zo na kan hal la ani le Speaker ero rel na he fel thide an lo me ka zo bel ve du su e chu pura ba ta zo len to len ka zo bel na ani ve to zo ka ni kan sarkar ho tu te hian thu kan han soile mi puisia ta pon lama ani mo hau sa mo leiba kan nei ve don to lo ti ang chi an soi hian sarkar ma sa te ne ra na soi hi tha khop maya chumi a chuan saskin noya Bible sa sangtel World Bank noya Bible sa sangtel Laban noya Bible sa sangtel sarkar lo omle turte rul turin
an puk ve thau sia hetianga an soi fo thina hi thu dik tak soi thin turin he sarkar hian ngai tona seng thengem pakhatna panina leibarul chungchanga sarkar kal to reng reng ten malama sarkar masaten ram development atana an sum lo puk te chumi chu om zanei taka kumbit hia rul tura omte an rul chho thina chu tiang chu sarkar kal to zong zong in kan in ro chun thina ni he sarkar kan thon mek hian leiba an ru reng reng in MNF leiba han ti deuh kher kher te tin electric man an bat ti te health care an bat han ti kher khera mi pui ma an soi kher kher thina hi responsible government mo langam lo sarkar an niem ni som sang ni som ni pathum December khatang khan mo zong zong an la towa sarkar masa adem thaida zong zong a he house kal tanga mo andem zeda hi democracy kal phung niem tin Khobe azon lai khan o chu ka zo na chu democracy kal phung niem tin ka zo te le zo turin member zong tak puti ral him pui lo so mang Pu Speaker kalome kan finance department sangtu kan chief minister zom tak chief minister on sang wa se zona ka zo bel chu hi ni 16 finance commission kaltura hian horizontal devolution finance commission kalta ain mizoramin kan chan tur hi ingzatin nge apun kan be seita apung theido nem ti le apun don chuan enge achan ti ka zona ani e kalome le zo turin member zong tak puarem chak mai lo so mang Pu Speaker kalome he country atong in Mizoram State Second Finance Commission tram hi kumina jo to wa Third State Finance Commission hi a constitute ani to em tram zo to suan nak gu kan try to ma lo mo ala constitute lo suan ang ti kange ti don ti ka jot be le no mo me khang zo na te kha the nga chang turin finance chang tu minister pulal do me lo so mang Pu Speaker nung lama tang khan kan sang la hemi 16 Finance Commission recommendation hi Manila ka parliament a phar ania khami phar ani ma a Finance Commission Third Finance Commission lodin khan omje nei lova e tho tur khom chong lova chu bang chuan tu na chuanin kan budget size te kan lo hreta a Third Finance Commission hi arang theyang berin tu nei yan din to make ani then zona dang kan devolution of taxes pundan kha a tuntuma hian state som ni le pariat a hian state som pakwa hian aman phak lo ni state pakwa chin ama aya tam kan donga chungjinga chuan kan tela ei not is a page one sam nen chau kan ni a kan state dang ten lungoi lo khop maya cái này hi avan nei ber pola kan tranga Manila ma ka soi tuang khan mer ria tha te kan nei velwa del hitlanga te amaro chu apung na saber pola kan an trang hi apathian mal som na ni kan tiringot mai ni pu sa mo ten ini po kan tel anti du chuan kan poi ti chuang lo ti chuan in apun na re chia hi ka khet chiang lova 23 point something% in Korea chu pun na sang takani van nei kan intia kan lom tak meu ani ten kan leader opposition zo na kha nia adi khop maya
democracy kalphung aniem nia apa in an chialo hanin ti te democracy kalphung emo etiang lampang hi chu aching na salam do hi chu kan ome tun lai hiam chu gang chuanin kan governor khan speech khanin India rama parliamentary decorum sang per mintia khami kan tradition kha zom from turin hey kan zinga kubing hi first timer kan tamber kum alani karinga thang thar hianin kan kalphung hlui hian ning toni chu kan house sunga le po hianin tianga ti vak hi omlo se thaka ti khopa kan soy khachu committed liability ania ka soyang chi khang kan soy non lenga fia maya committed liability hi kum sang ni som paria ta tanga tling khom kha kan rule ni sarkar ma sa bat ania kan rule ni chu do ta ni lo a soi lo thei lo ni chu tiang chu om to lo se kan duwa chan chu work order om lo na thote pu speaker chulai chu ni ka zo na lai taka chu responsible government mo anlak to chuang sarkarin leiba rule ti ve mai sedangin MNA sarkar pon kan ma sarkar leiba tam tak kan choma congress leiba kan tingai lo hi kalphung lo ania mi pui te thiat tura felbik thabik danglambik ni tuma ma mi te he rana soifo hi kalphung thar thalo takani mo kan for awangin pu speaker kan mami te ki nok kha kan thian chho ze la ni an mo zong nen khang kan phur ni tin tu na hian financial management kan ti thada wangin loman tam tok tak kan dong don chu tun financial year hian man kan in be se ya kan man don nge don lo a hun chu kan soi thei chia lo wa ti chuan khang lei ba kha ka soi dan kha a tum bunga thil kan soi thin hi simila tha ka tia me thu soi kan kuatin a more mo alai lak le mo kan la a tluan thinga ti du si lo hian hei hianin kan thu soi om je hi a ti bo dai thina committed liability kum sa ni som paria tu tanga kan lo nei PWD hian nuai sang khajani samriat pasari kan rul sak to nuai zanga samriat pathum rul mabak kan la nei PHE hian nuai sangli zariat somli le pahni kan rul sak to rul mabak nuai sanga zariat pakhat kan la nei TNPNE hian nuai za somriat pahni kan rul sak to nuai sang khajani somrup pahni ala omani pu speaker heng hi tianga kan ti zel chuan kan nunga sarkar le te hian phur zel dona ten kan adik chia chuan speaker ko tin kan rul sak khan ti kha tu te ka mo rul sak le sarkarin kan rul ti kha atong ko ma moi lo mo kan rul sak khan ti lai kha tu te nge rul sak chu ni tang le mizoram sarkar kal to kha kala ama kan man so ni ma kan rul ti kan kan hau se kha speaker rul sak chu department ho khan ni mai lo mi tu na sarkar ila rule sak ti kha ni chiam kan rul ti khan kal se la moi lo mo le pu speaker khata khani kan soi ni mei nei le tai deu kher ne han soi kher hi kan house leader hian asha lu tuka kalphung thar hi kalphung thar thalo takani wangin sarkarin kan rule to ti mai selangin chu sarkar kal to zong songin kan ti thin dan ani wangin etianga han ti fo hi amoi lo bem le kan ti na ni pu speaker thodik hi chu thodik in kal sela thodik tak soya wanga lo lang na khachu kan ti tur ni lo wang pu speaker thodik kan soi tu te ta nge tu te nge rul sak responsible government ani lo mi tu nge rul sak chu mi pui ayo ti an ya harin le an lo atatoni responsible government an ngam lo mi who speaker ne you think here in mentality to melaril ruput laklo speaker soi zo sila thalo mi wang chuanin kan siam te po khia thiam khangai ga fia opposition rei taklom to kha chuanin khalai kha pai har sain ga ringa
miền khắc dậu dậu ông chỉ khá riết thiểm nó gì về là thấy cái này mày à cho bằng xuân đây ta cần lo sổ khát toa khang khan Congress in kum soman sổ khát chugin district panga lo puanga eng man ti man lo mà sẽ trảกันti cái implement mấy lấy bảoกันchia ngay lo ti zong khan kan kal lo chuan tu te mo kan ngo pu zel kha chuanin a fel loving ka riang poni sela a soidan ki kha thak ve lek lek tura be se te la thamai lo mo ti speaker le kan house leader ngai kan so tani ole Post Speaker, kan member thar kan senior member le kan leader of opposition hi ma ni tang to khan tu so em in chuan ding rol thina dolan party chunga loin be sela hela le je i so ni in el lo sela thain ka fia e thu de thik an so ya dik che chuan in power bill MNF सरकार बतानी तक नोई सामने जासम रूप को kan rul sak ani hei do kan ni lo chu wang chuan hetiang committed liability hi kum thum chungin rul fel kan in be se ya kan rul ngat ani kan rul to zar le alaba ka soi kha chu hen hi on to lo na turin tin committee kan din ani study committee puti bi lalven chunga chairman na nuaya kan dina ti chuanin rotna thadeu deu anon siam ta a chung zinga chuanin store inventory management system thatak kalpuite emergency thil lele na tho report dan phung mumal siam te tin SOR siam dan kalphung en that le supply order le work order issue konga strict zo kamalak te khatiang khan tuna hianin khát tiếng thiếu khá ôm tàu se kan đua vàng lệ kan sarkar hian khát tiếng khá nút chia về tàu lâu ram kan tuma vangin akal phung kan ti dang lam chou ta vak maya heng hi finance department tan hian aboy thak em sum kan han chu thian kan khetel tlat lo mai ni kan record ta om si lova work order em po om lo te ania adik che chuan he zo na zo tu anei tu department chana khan atam zual le ngalani ama ber khep hian ron zot le ngala khatiang khakan du to lo ni khatiang kal phung ka siam that kan tuma tiang hian ma kan la ani e le sak zoro da kan ti top lo kan kan chief minister chan tur khar thilan ti thin lai ta ke chu ministerial to tan hianin an ronin soifil him vi do mati lai hian mani din mun hian ti phet le thinin alanga chutilai chuanin an film khurungai khop maya nia electric bill chungchang te thil chungchang te kan soi thin kha sub question number som le palina job turin member zone tak dr kb choi somang pu speaker ka lome ka zona transport department jang tu minister za om takina chana ta na ka zona chu pakhatna sarkar kum kalme ka lirthei atanga chia tlingkhom engzat nge bina 25-26 budget estimate atanga base sejat aphato am ti ani chang turin transport department chang tu minister puvanal hanelo somang speaker member zom tak doctor ke bechua zoda chu tiang hian chana ni na sarkar kumkal me ka lirthe atanga chia khon December sangni sumni panga thleng chuan cheng nuai sangli zariat somruk pathum singa sangkwa zari somli ani bina chana chu budget estimate anga be seja thi kan phaso zela target jati khum ngai kan tume lo mo me zo bel zo turin zo ngai tu dr kb choi somang alo mom khop mai kha khatia target khum don ani chon question to pasti dang lam de lek ngai nga pu speaker two wheeler taxi akal dei te two wheeler taxi hi district engzat a nge pe kanito district pe lo kan omem
pakhat na district la pek lo te hi engwanga pek lo nge an ni pathum na chon Mizoram kan taxi te re thi sarkar atanga siam sak ani em ni ta se eng tiang siam nge ni lo ta se nge a chan ti kha ka zo na ni le zo bela zo turin member zom tak pulal ram lian apa puya soma speaker kalome ka zo bel na chu sarkari na motor outsourcing chungchang a hian engdan mangin nge akal pui ti ka zota adan man chu enghun laya kan siam nge ti kan zot tel boka tin ka zona chhonga speaker two wheeler chungchang a khan mami khana zot tel chi alowa han zo bel kan du chu two wheeler taxi hi atangkai view maya permit hi pek thun zom tumna omem ti kha ka zo bel na ni lome le zo bela zo turin member zom tak pusi ngolian chunga lo soma speaker kalome ka zo bel na transport minister zom tak chana tan longtai ason engtika nge DTO sorry MVI inda sak theng he MVI kan nei lo rei ta hle maya longtai so hei tuna pejonin mania ka soeng hang kot chua ain tha ka wang son motor hin lei tam khopa motor so mian marlama service tam wang son registration dile driver ho license la turvel tan hian abuai thak lutuka longtai ason engtika nge MVI minda sak theyang ti ania pakhatna apanina auto rickshaw permit hi chongte longpuigat hela hian engzang e pek to ani tuna kan thia dan hian atam lo khup maya self style hian an service top maya auto rickshaw hian nei deu fur maya tangkai boka permit lo deu vek sonan ta na hela pokan soi do china so chongte le longpuigat son sei kai te po ani te lam chu ato rickshaw permit hi tam zok pek theidan awmem ti khagan zom bel ni kalome pu speaker ole khang zo na te ka chang turin transport department chang tu minister puwan la lo soma speaker supplementary question omnuala thenga kan changa atoplam batang khan chang don taila ungin lian chunga member zom tak zo na la kha longtaya MVI engtikang kan nei viang ti khan ya ki kuma te po asoi to thina na ni hianin kan man mo pui khop maya amaro chu kan po kan duangin kan man mo thelo na ru khi a ombani MVI po hi paruklai ombani hei hi ala tu ten an la ka appointment siam mai khan maya ala tu te hian an la vat seng in ti chuanin appointment siam lampang kha chu kan ti thei mayang angai na kan tribute lo kan department a hian naruak hi tam mem maya 50% ang don tho hi tunai naruak ko man chung chu no chu pu speaker ya alim om viavin ala tu ten la phot se ti kha la turin an sarkara an dilem po zuang ho khan dilem enge thenchin khatal kha minan thil selangin MVI policy somni awma chu tuna hian vacancy som pali awma paruk chau tho khan no khani lungtlai DTO office tek deposit an nei ro na re to sai hatang an kop maya chung chu member zom tak poina soi thina chu wangin ala tu te hi MPSC an nia an hi workload sang du le kan man mo kan tur ve renga kan nei thoi po kan in peisei tin auto rickshaw chungchang longpui gat le chongte chungchang kha auto rickshaw hi atangkai simlama pesan tangkai le zwala permit poi kan peso ve donani tuna hianin application kan donga hei STA purview de le kan ya state transport authority oma chungte chuanan ma deu laya nia chuwangin kini point lokan mo deu tu point kan lo tu don ya tin member zom tak papuya zona outsourcing chungchang kha sarkar hian lirthei te enkol atu
le the en kol na sum tam ta ka senga alir the man chu soilo up driver le apol mana pon sa takin da senga heng ti lem hi to ma chu wangin observe vehicle outsourcing policy hi sang hi som pakwa khan ro siam to a ti chuan private motor te outsource ani so ta ni hei hi a hloting view point kan ria kan danin be chan achu Mizoram vehicle outsourcing policy 2019 khan dia tin arret chungchang taxi rate le two wheeler taxi rate chungchang kha soya adi khop maya hei tun ma tanga problem mania mi puya po complain om fo tin ti kan rianga achidang deu kal te kan tuma atuna kan man lai hi STA na arwat affix ania state transport authority in hei hi amo furtu le farewell fix to and call to ania amaro chimi puin ar kan red siam hen zom thalo taxi khal tu de pon zom thalo ti kan theda wangin achidang deu lekin pyroman ti ang kon online booking system anga kal kan tuma chu chu tu na hin bo chaina akal chome ka kani prefer trip pa chu ti hona chuan taxi fare te pom humel deu to in arino mani tin auto rickshaw par o taxi two wheeler taxi permit chungchang kha kanram pong hian amil tok view niang two wheeler hi apung na sa memaya chu ti rojan sarkar ma sa ten taxi ate man thei du ten public vehicle aten an leta atang kai khop maya amaro chu kan nga tali tuka aizora pe chon in deep deu te hian shretania tuna hian kan peso me ka district tina hian pek kan tumani tun din mona ta khi chuan khosom ni le pali kan identify chu chu district headquarter zongjong le kholian deu a hian auto rickshaw service ni ro two wheeler taxi service theina tura rom mandai kan siama local council emo village council emo NGO moten kan khuai hian two wheeler taxi kan ma mo ve an ti hi kan du dewani ti chuan an manin an ma mo thon ron thenanga STA lampang ten an ma mo zat an lo fix sakanga an population na tang te in omza ta tang ten heti zati in kwata ni chuan ato ke ti te kha a fix tu turan de sumi nu chuan dilna alo lu tanga dilna tang chuan selection omin taxi permit auto rickshaw two wheeler taxi permit chu pek turan ya i rondiran pung zela dilna om phot lo chuan khami khuwa kha two wheeler taxi service theina turan ni kha recognize phot ngai ni khoma in lok hei zo do chana huna top ta kan minister hi chang zo ti lo do hem niang ale chu zo le ti chuan taxi permit kan pe anga an service ho me mai tura kan ngai ka zong ka speaker ka hret solo zon district danga chon om de weekend ka ria a si ha khopui khan kan nei me lawa khi enge ni achang om lo kan pe tun nai te kan pe theng achang om lo chu am mak we kan process me ka kan la pe thei ro ni kan process zong permit chu kan pe ang achang om lo win min pe wat don ne mo district hi kan pe vek deu to in ka ria ka ti zong na le chan na lo ni kam pi la ma khanin zona ron chuak china kha atam lo khop maya chumi ba ka zona le chan na voina mi kan en bel don ani zona somruk le pakhat na chuka a chan na kha thui khop maya kan home minister in ron suyan khan ti chon somruk le pani na chuk boka somruk le pathum na kharon chuk boka an rik deu lai na khani somruk le pali na hi aron chuak man boka somruk panga na atang hian aron chuak talovani hi kan chip phei don nia somruk le panga na zo na nei tu chu Dr. K Bay chuani a zo na hi finance department ani chuak man ser heng de poi soi kha acha kom non te lunan chuta zo na ron kala chu sarkar kumkal me ka nabat chum engzat nge puk to ani ti ni chan na chu tun sarkar kumkal me ka nabat atanga sum puk za chu viable se za sum ko pakwale noi som ni le paruk vela ni ti kha acha na ni zona panina chuan implementing department engthingin nge semdarani ti ani acha na chu nabat noya project tur te hi department sang sangin an proposal nei te
Planning and Program Implementation Department an thelu thin ani hian atul anga an zirchian nuwa eligible projects te chu high power committee on nabat meeting pharle thin ani heta hian rural development ani na anga masona khai rol theitur ang berin le nabat noya allocation om theizat mil zelin department songchanga semdar an se asemdar ta thin ani ti kha chan na ani tichuan zona somruk le paruk na kan kalanga zona nei tu hi puke shamoni azona hi RD department ani achang tu ri professor lalni lomani ang job card holder lo chungchang ti ni zona ena sangni somni pali somni panga chunga job card holders ten anniza in lo na man wages pek vek ani to an pek vek ani theidon em ti ni chan na chu kumsangni somni pali somni panga chunga job card holders ten anni zain hlona wages pek vek to anni ti ni theilo ta se nge chanti ani chan na chu chunga soyang khian in hlona man wages hi pek vek ani ti kha chan na ni somruk le pasarina dr ke be chua zo na finance department post rok no kha sumsen bel chungchang ti ni chang tu tur hi kan chief minister ni ang sarkar kumkal meka department songshonga sarkar na post rok finance department pompuina no kha atangin sarkarin lo le anham thana atan suma sen bel tur hi engzat nge ti ni sarkar kumkal mega department songchanga sarkar na post rok no kha na tura finance department pompuina apek atanga sarkarin lo le anham thana atan suma sen bel tur hi kumkhatatan chengwai bel cheja som pakhade noi somni panga vel ni chutani ti aturu khop mai ichuan zona somruk le pariatna kan kalanga zona nei tu chu puke shamoni BJP unaute an zona chokshal heme zona chu tipa RD block noya financial year sangni somni panga somni production sarkar malak na chungchang ti ni achang tu tur hi professor lalni loma RD minister ni ang azona chu tipa RD block noya financial year sangni somni panga somni production sarkar malak na min shul them ti ni achana chuan tipa RD block noya financial year sangni somni panga somni paruk chunga sarkar malak na sangsang te chu anexara tarlana ni tini chuta malak na sangsang te chu ron ziaka pakhana chuan MGNREGA tipa RD block MGNREGA ni zain lo na noya hian household sanga jaku somthum pathum omin wages component bika hian ni somko pasari tho to ani poisa mule pek chu to jongjong hi viable se som paruk noi som pasari sing khat sanga ja sari sumre le pakhat ani financially sangni somni panga somni paruk chungin material component voi khat tho to ani pakhat na chuan village employment account sila noi som pathum sing sari sang sari block employment council noi somni paruk hemi baka hian social welfare department ten convergence in anganwadi building center tuipang fora tipa D1 na division 1 atina niom takani tho ani bokani chungte chu antia pakhana chuan drainage of community water lock land from V Thangnuna rest to residential to new light school tinia tipa V1 noi thumman construction of stones spur of community near BRTF road ania chu khopai village amount sanction hinoi nga repair and maintenance of village rural hut for community at pala hianin sanction ani chu amount chu noi rukani construction of stone spur for community near community hall hian lotai hian noi thum sanction ni construction of stone for community near civil to khura hian tipa B2 hian sanction amount chu noi ni construction of cement concrete road for community at Junction Road to MTP Hall Khopaya hian amount sanction chu noi ni construction of stone spur for community below Vengla transformer tipa V1 hian amount sanction chu noi thum singa ni construction of cement concrete road for community from K Khaibe residential to KC jase residential at Cheilu hian amount sanction chu noi khat le singa ni vai sen so chu noi somni paruk ani tichuan material components under MGNREGA khan
vain ka chir to lo meng sai ko awan sang son noi khat le sing red lucky chu noi khat le sing ruk sang khat zanga noi khat sing ruk sang khat zanga chapi wan na noi khat sing li chapi chu noi khat sing li lati noi khat sing ruk sang khat zanga new lati noi khat sing thum pura sauda noi khat sing thum sang li lucky wan noi khat sanga zino noi khat sing le tawai noi som pathum le sing sari sang sari ten ni ti chuan saski nuaya hian library sakna turatan te aron sangsona hi avai noi somruk pakhan le singre sangret ani ti khan soitai la kan muthei thova kan endu lai chu kan lo paus mai don ne ti chuan MZSRLM nuaya hianin mala ma sang sang a omve bukka chungte po chu kanon dang hian community investment fund a vaibel chhetni le noi somni pek chu mekani a bank loan a hianin vaibel sikhat le noi somli pek chu mekani bok ani ti chung chang kan hmu a ti chuan custom hiring center a hian noi ni la sing ni te tho ani a producer group a hian a ko pathum nei sabak a ko pani purano de chapi chuwa te nei tharani a integrated farming culture te regional saras fair te chuting ne no de chuni a DDUG KUY anga te po malak na om chung chang te kan hmu a PMAYG a hian kan hmuang hianin malak na om bok ni ti khanin da taila aron details khop mai heti lai chu kan en du ni chu Mizoram Assembly Secretariat a khanin ai ngeni site a khan lo en tamai illa a thome a thui ang reng khop mai chan na kim chang hle ani ti khanin a soi mai la thome ti chuan hei a thui khop mai zo na anto ta kan kal tha donanga a chan na chu aba thui takve malak na om tha ti khan ngai mai ta ila nga thai na rin oma avaya an chiar chu vek po atha rolin video ngai thatu te en clear tu te tan atang kai vek lo na chin de kha om ve thova kan bial le kan ngai poi mo tur na chin zona te chuan kan che tho tura te po ngai tai la thange to chun zona somruk le pakwana kan kalanga school education department zona ne zona tu hi poi chlal zir le na ni achang tu tori Dr. Banlal Thana education minister ni ang ro pui chief higher secondary school chungchang ti ani a zona chu education minister in ro pui chief khua a higher secondary school da thei mai om anga asoi kha ro manna om thei to em ti ani a achan na chu samagra 3.0 man huna he thil hi ngai to le tur a da ani ti ni a om to chuan nge tuna din hun ti te om lo chu nge chan ti kha kha ti lai khan ron chang vek ani ti chuan zona som sari na kan kalanga RD changtu minister professional ni lo man chan tur ni nga zona ni tu chu puje general pek luani a zona chu ni zain lo na chung chang ti ani a kumsang ni somni pa somni per financial iratan MG NREGA noya ni zain lo na tur hi om thei don em ti ani a kumsang ni somni pa somni per financial iratan MG NREGA noya ni zain lo na tur hi om thei be se ani ti chan na ni a january sang ni somni paruk thla thleng khan na thil district MG NRGA noya in ho na hi engzat nge kalpui ni ton ti ani a january sang ni somni paruk thla thleng khan na thil district MG NRGA noya in ho na hi ni somko pani kalpui to ani ti kha chan na ni zona somsari pakhat na education department ne na zona azotu pu jejel pek lo thoni a random examination chungchang ti ani a changtu tur hi kan education minister Dr. Banlal Thana ni ang azona chu State Council of Educational Research and Training SCERT le Mizoram Board of School Education MBSC in random examination am kalpui hi min shil fi them ti ni a chan na chu state level random examination chu sarkar sikul jathum somni panga a pol thum le pol ruk no pangte tan February ni somni pakasang ni somni panga khan bot sai ani a he exam hi zelain na pangte din munjir chian nan a bot sai ani MBSC chuan sang ni somni panga November sang ni somni panga khan high school jani somthum patni a class 9 tan random examination hi a conduct a he exam a hian paper pakhat mark zapu omin major subject panga English Mizo Mathematics Science le Social Science atangin question somni tho bot se ani a question hi multiple choice MCQ ni in no pangten OMR mangin an chang ti ani a zo na bi na chuan
zirna mason nana tangkai na tur enge ni ti ni a zo point to meron sanga pakhat na chu question hi competency based ani awangin kan zirlai ten subject bila ani emo subject ani emo subject pakhata emo englai a hian nge har sanan nei ti hriat na konga min puidona chu kan hriat chian ma kan hriat chuan ma kan lak zel dan tor min puidona ni ti na ati ani a pani na chuan central level assessment exam sang NAS te PA parak te mengmo Rashtriya Sarvekshan PRS te JEE le NEET nit ang te khan no pangten tun aya an ma chon thiam na zulnan apui be sei ni ti ni a ration card pathum na report card hi kimjang ta bo sai tura rohman ani em hei hi alo chu huna kan zirla te den mun an chakna le chaklo na te hriat thei be sei ni in hei hian rampuma kan kalzel dan tur policy duan konga min pui don ani ti kha chana ni zona samsari le pathum panina kan kalang education department chana zona thawni a zo tu hi puich kin zala ni smart classroom le digital education chungchang ti ani a zona chu smart classroom atan emo digital education atan emo budget a poisa da aomem ti chan zona ni a chana chu school education department no smart classroom atan emo digital education atan emo budget a poisa da aomlo ti ani a om chuan budget allocation exam nge kan nei ti ni a school education department no budget allocation omlo ti kha chan na ni zona samsari le pathum na zona nei tu hi puroba do moya ni a chang tu tur hi Department of Personal and Administrative Reforms puke sabdang kan Home Minister ni ang zona chu tun sarkar a hian Chief Minister Speaker Deputy Speaker Advisor to Chief Minister le Minister te Additional Private Secretary a hian Mizoram Civil Service no da man engzat nge om tin ni a chana chu tun sarkar a hian Chief Minister Deputy Speaker Advisor to Chief Minister le Minister te Additional Private Secretary a Mizoram Civil Service da man som pakhat anom ti kha chana ni a puroba do moi voin ni hian sesona tel thei se chun zo delna angai nom viau inarin omani ti chuwa zona somsari palina zona nei tu hi puke shamo ni a education department hena zona ni achang tu tor hi Dr. Vanlal Thana ani ang zona ena palak MLA constituency home chunga samagra noi atanga higher secondary school din te hi building thar sak tumna le ro manna om toem ti ni a chan na chu samagra siksa noi atangin palak MLA constituency noi hian higher secondary pali nei ani a chung te chu Theiri Higher Secondary School Arts sangni somni pakasomni patni up approval Zino Senior Secondary School Arts sangni somni patum somni pali approval Chakhang Senior Secondary School Science sangni somni patum somni pali approval Tuipang Senior Secondary School Science sangni somni patum sangni somni pali approval Theiri Higher Secondary School hi sakmek ni in adang te po saktum ani a amairo chu tun nai maya sakturin rohmana siamala ne roti ni a sikul building sakna tu rohmana hi omta se engti katang a na hi tan thei tur nge ani ang ti ni a sikul building te hi sakturim malak zel ani a central atanga fan kan don dan azir a malak zel ani ti kha achan na ani zo na somsari le panga na RD department na zo na ni a zo na ni tu hi pi provat sakma ni a chang ti tur hi kan RD Minister Professor Lalni Loma ani ang zo na te na Rural Development and Administration Department noya street light subsidy emo athone mo asem tumna omem ti ni a chan na chu RD Rural Development and Administration Department noya hian street light subsidy emo athona sem tumna omri lo ti ni a chan na zo bina chuan om chuan eng tiga nge sem tumani ati ni a chan na chu hei hi chan na om theilo ani tini a sina chuan omlo chuan enge chan tini a chana chu Sikhen Mizoram Finance Commission hian street light installation chungchang arotel awangin rohmana siam an ri ro ti kha channa ni a dina VC te lomanti puntumna omem ti ni a channa chu VC te lomanti puntumna hi rotna kalpui me kani a Council of Minister meeting ni som pasari thla som pakasang ni somni panga in zirchiang la tura rel angin Commissioner and Secretary RD and AD kai chuan noya study team din to ani ti kha achana ni ti chuan zo na ina a
omta se engza ta ti pun tum nge ni ti ni a ti pun za touristari team te zirchian tur ada me kan ewangin azat soi mai thei an ri lo ti ni a om lo jon enge a chan ti ni hi chanom the ri lo ni ti kha chana ni zona som sari le parukna Department of Personal and Administrative Reforms kan Home Minister pu ke sab danga chantur ninga zona nei tu chu mi pathuman ni apu vi alzai thanza mate Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga te puja jelal peklu ten ni Central Sponsor Scheme na thokte da nge chungchang ti ni a hei hi zobel na khanaran sei to theng ka hri amara chu sei thawang Central Sponsor Scheme noi a roi te hi kumsang ni somni panga somni pro financial year chung khan mi engzan nge se sukar noi da nge ani to ti ni a mi somthum pani da nge ani to ti chuan zona dang le a Central Sponsor Scheme noi a thokte da nge na atan eng te funge manani ti ni a heng a noya DPNAR in le kha ati chua mangte hian te fung siam mani Government of Mizoram Regularization of Central Sponsor Scheme CSS Employee Scheme 2024 number A32013/38 bracket PT/2021 PNAR GSW dated June ni sompre sang ni somni pali ani chuan hemi chungchang hi ngoro englo khan rongkal zona som rugle pakhana khan hi rongkal an siamrem ani turanga yang khajuti baltolo meng somsari le pasari na akan kalanga asana zona nei tu hi puja jelal peklu ani puja je hi atai ma khop mai zona hret du a inzirna sa ti taila kanchong moi lo tura nga kanchong moi trong kam moi lo ne lo ta sela inzirna sa khop mai zona aron thelu thaber mai thenik tun sesona hian azona chu State Council of Educational Research and Training CRT in Common Question Examination Standards and Elementary Education sa FES akalpui turhian enge tumber ti ni hi chu safe spon ti thome the classroom ja sana chu classroom zirna le exam dan kal phung ti ma sona ni a pakana chum panhena chuan Mizoram chunga elementary school 10 te na assessment in khatlang mang exam board sai ti ni pathum na chu national level assessment tool competency based question paper manga exam board sai ani zona bina chuan zirna ma son na athang kai na turenge ti ni a zirlai ten competency based question an ma chon don awangin an zirlai an thiambel le anga by heart system atire tura ngai ani ti kha chana ni zona somsari le pariat na zona ni tu himi pathuman oma purobado moi roite pu hlal zir le na pu aro ming le ten ni a an zona hi finance department ani a chang tu tur hi kan finance minister pu dal du oma chief minister ni ang zona chu tun sarkar tir atanga voin thleng hian saskilon engzal nge Mizoram sarkar na puk to ti ni a tun sarkar tir atanga voin thleng in saskilon Mizoram sarkar na puk to chu Bible se sang ni jathum somli panga le noi riat ani hetilai hi house ahin chok man se jon zobel na ngai nom tak awmang ti kharen themar chu house a chok man talawani zona somsari le pakwana zona ni chu Dr. K Bay chuani a zona chu transport department changtu puwanal hlan hena ani a zona Mizoram chunga MST bus route sang te service mek te hian a revenue lak lo tang in an POL le motor maintenance nan ain tum so MT ni a chan na chu pakhatna tuna hian MST bus te hi notified route paruka an tlan me ka heng route atanga an revenue lak lu len sen so hi ain tum zo lowa pani na chuti rualin route a detail lo MST wing noya motor om apiang hi sarkar tan revenue tamjok chun lu theina atan higher apek so charchar ani thin a MST wing noya lir thei sang te earning le expenditure hi nikhat April sang ni somni pali atanga ni somthum pakha January sang ni somni paruk thleng chut ania liheng lir thei te revenue lak lu hi chengloi som pakwa singkwa sanga zanga somriat le pasari ni in expenditure aina tamjok ti ani lokna ombe ani ti chuan zona somriat na zona tomber voina tan chuan transport department hena zona ni tu hi puh skin zala la hani
motor khu chungchang ti ni a zo na ena chuan motor khu na sa te poning chu dum khului lui a big takin khopui chunga tlan te hi man an ni thinem ti ni a chan na chu man an ni la ni lo chungchang hi transport department na shet pui lo ti ni a bi na man an ni lo chu nge chan ti ni a khopui chunga hi transport department noya enforcement staff te an duty ngai lo ti ni a sina chuan man an ni chuan engzat nge an choi ti ni a chunga chan na ngin ti kha chan na ni ti chuan ka ti song kha voina a zo na le chan na February somni police ang ni somni le pa aruka kan ronti chu thei te kan react thei te chuni ta sela a thange